wakora ndagitari shocked muno mairago John mama thima makona they are getting better, they are not getting worse. Food is medicine. Yes. Na tuina clinic igere. Okay. Naikuru na Nairobi. Koko Nairobi tu nyumba itago Meningai House 2. Yes. Ronald Ngara Street near Mathai Supermarket. Kwena Ronald Ngara Street. Yes. Meningai House 2, second floor, room C4. Naikuru tuina twithini wa Masters Plaza, Kenyatta Avenue, fourth floor, room A412. Okay. Room A412, Masters Plaza, Kenyatta Avenue, Nakuru. Na tukorago from Monday to Friday, from Sunday to Friday in Nakuru. Yes. No nie personally in Nakuru, gorago Sunday na Monday. Okay. Nairobi gorago Tuesday to Friday. Unless tuina show teno uthenya wa mothe. Namba ya thimo 0723 390 411. 0723 390 411. Na de TikTok Dr. Rose John, YouTube Dr. Rose John, na Facebook Adams Natural Health Center. 0723 390 411. Dr. Rose John, naturopathic nutritionist. Thank you so much. Nitwake na Ngai akurathime ni ndu wa gwitikira guka gutuhigia twacokia ngatho. Thank you. Thank you miredi wa Kameme TV. Hau niho tugukorwo tugitirihira tabarira itu ya muthenya wa umothe tuma na Dr. Rose John agwihokania guteithia. Ni njue ni ciuria nyingi muno mukuritie imwe twaremwo ni gukorwo tugicokia. Tafadhali ndumira kana utumire ndagitari ni akorwo akiheana namba yake, so no wega ukorwo kimuria directly muhurire thimu mucerere na atwira gutire thina utangirigitwo. Na twera maundu maingi ni psychological we ugeciria ni guthii urathii kumbe no kaundu kanini ungethii kwi Dr. Rose John aguteithie no hone. Right? Ngai wa moya murathime na mwike bega. Kore aria matigagia tabarire no ni agukinya na njira igwete. My producer etagwa James Shai. Thank you very much. My director naitwa Jackson na timu yewe gyo thero ni gukwendithirio tukomwega wiritwo ni irathimo cia Ngai tucemanie muthenya wa rucio. Have a good night. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la waigua firigio hatiri undu tangaja ni ngarangano cia mathako matiganite. Makes history down under as the youngest career Grand Slam winner. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga bali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info